Sanibonani babukeli, sanibingelele ehlelweni lethu le-Chichi TV. Ngikhuluma noNomalanga Mtakadlamini namhlanje. Siphethe lelo hlelo le-Chichi TV la sikhuluma khona ngey'nkinga abantu abahlangabezana nazo emhlabeni wonke ukhona umhlaba. Namhlanje-ke sizokhuluma nodadewethu uJane Nkosi. Makabingelele, ningakhohlwa abalaleli phela ukuthi la siya-subscribe, sishare, siphinde si-like. Sawubona sisi wethu. Yebo dadewethu, ngiyanibikelela babukeli emakhaya. Igama lami nguJane Nkosi, ngichamuka eTsakane. Selizwele-ke balaleli-ke azibika ukuthi ungubani, ubuya kuphi balaleli. Namhlanje-ke sizokhuluma ngesihloko esibalulekile sokuthi bathi ngiyahlupheka. Manje lesihloko balaleli bengifuna ukuthi sike sisidingide sinaye, sike sibonisane sinani lapho futhi emakhaya. Ngiyathemba futhi ukuthi nani nizolalela nibe nathi kulelo hlelo esikhuluma ngalo namhlanje. Dadewethu lana Sisi Jane, kunenkinga lana kubantu basemhlabeni ngoba abantu baye bakhale ngey'nkinga dadewethu lana. Uve umuntu athi bangibiza ngesihlupheki. Manje bengicela ukubuza ukuthi njengawe kuwe kanje into efana nale ukuhlupheka kahle hle kuyinto enjani? Ngiyabonga dadewethu. Babukeli emakhaya, umuntu makathi uyahlupheka, umuntu makubiza ngesihlupheki ungamlaleli. Wena uchubeke ne-career yakho nento oyenzayo, ungaguce ngedolo uthandaze. Umuntu emhlabeni akekho umuntu odalelwe ukuhlupheka. Ukuthi uzohlupheka mara angeke uhlupheke waya. uNkulunkulu khona akubekele khona okusezayo kuwe okuzomangaza abantu. Impela balaleli nami ngiyayivumela lento ayishoyo ukuthi ukuhlupheka mawuhluphekile hhayi ukuthi sowumlahlwa kuNkulunkulu. Kuney'khathi ey'khona abantu balaleli ekuphileni ukuthi mawumuntu kumele uhlupheke, mawumuntu kunezinto okufanele undlule kuzo. Futhi ungakadluli kulezo zinto lezo, ungakaboni izinto ngezinto, usuke ungakakhuli ngokomcondo, usuke ungakakhuli futhi ngokweminyaka. Manje ukuhlupheka into ekhona ephilayo and wonke umuntu uyadlula kule nto leyo. Akekho umuntu ongandluli lapho. Uma kungaze kwenzeka ukuthi wandlula kulelo zinga lokuthi ungahlupheki la ukhona mbukeli, uyazi ukuthi kusesekude la uyakhona, kuseduze la ubuya khona. Manje bengicela ukubuza la kuwe dadewethu ukuthi njengomuntu olekhaya so kunabantu othola ukuthi mabathi uyahlupheka ibese lento le yamlimaza ngaphakathi angazi ukuthi kufanele ukuthi enze njani, aqale kuphi, enze kuphi, aze asabe nokuhamba estradini umuntu ngendaba ukuthi bathi uyahlupheka. Asike sizwe kuwe ukuthi wena njengawe kanje ungayihlaziya kanjani le ndaba kumuntu ofana naloyo. Ngiyabonga dadewethu. Uma abantu bakhuluma ngawe bathi uyahlupheka, bakubiza ngamagama, bafuna ukukwisa umoya, ungapheli wena amandla. Wena yenza lento oyenzayo uzondlula ngoba wonke umuntu udlula ngokuhlupheka. Mina ngibona kungcono dadewethu ukuthi uqale ngabo ukuhlupheka ngoba ubuya uzobunzani. uNkulunkulu khona akubekela uzogcina ufike kulento uNkulunkulu akubekele yona. Kungcono ucala ngokuthi uhlupheke than ukuthi ucale ngokuthi ube nezinto zakho bese ugcine ngokuhlupheka. Siyabonga dadewethu, inkosi impela nami yazi waze wayibeka indaba yangijabulisa. Manje kunabanye abantu umuntu athi makakhona ahleli athi makezwa lawo magama lawo bese kuba nokuzinyeza kulo muntu, kuba nokuthi akasumuntu phakathi kwabantu, kuba nokuthi makaye phakathi kwabantu bayamcwasa ngale simo sokuhlupheka. Manje ungathini kulowo muntu loyo dadewethu ohleli lapha ekhaya ombukeli osibukele manje masikhuluma ngale ndaba? Ngithi mina lapha emakhaya ubuntu uma ukhona lapho bakubiza ngesihlupheki. Ngithi dadewethu olubhutwethu ungapheli umoya, chubeka. Njengoba balokhu bakhuluma ngabathi usihlupheki bayakwenzani, bayakulula, bakubona ngathi bayakwisa ngathi benzani, bayakuphakamisa. Ungapheli umoya mabakubiza ngesihlupheki, wena khuthala kakhulu uyenze lento oyenzayo kuzogcina kube right. Hayi siyabonga dadewethu, ngiyaweva amagama dadewethu lana uJane Nkosi. Nami ngisho ngokunjalo mbukeli la ukhona ekhaya, uma bathi uyahlupheka indlela bakuphakamisa ngayo uma umuntu ukhona uphila. Ngoba uma abantu bangakhulumi ngawe, kungabikho izinto abazishoyo ngawe, ungaze uzidawuthe wena ukuthi ngabe ngiyaphila noma ngabe angiphili, kanti uyaphila. Net manje babona ukuphakama okukhona, ugcobo onalo, i-light ekhona kodwa wena ongayiboni ebona yibo abantu basemhlabeni. Manje ngaloko sithi kuwe
Uma umuntu athi kuwe uyahlupheka, yazi ukuthi ukuphakama kwakho lokho, yazi ukuthi ukuphumelela kwakho lokho, yazi ukuthi wena ukhethiwe, yazi ukuthi wena unogqoko. Kodwa yonke indlela indlula lapha ekuhluphekeni mbukeli. Angeke umane nje umane usuke bese uyowela endaweni ekahle ungacalanga la ekuhluphekeni. Ukuhluphekeni la yijeni okufanele ukuthi undlule kuyo, and yijeni wonke umuntu andlula kuyo. Babukeli, ngiyabonga namhlanje kule hlelo ngale ndaba esiyikhulumile le enkulu kakhulu ethi bathi ngiyahlupheka. Kukhuluma abantu besho kwabanye abantu, bagcina bazenyeza abantu, bagcina bazibulala abanye abantu bangasenathemba ngento eshiwo abantu basemhlabeni. Manje ngithi mina kuwe lapha ekhaya ngithi cinisela, uhlale uqine, ube sethembeni ngoba uNkulunkulu ukhona, angeke aze akulahla. Usumlahlwa wena. Ukuhlupheka into ekhona ephilayo, kufanele undlule kuyo. Babukeli, mina enganitshela ngabo ey'ntweni zokuhlupheka, njengoba ngikhuluma ngale zinto, angikhulumi ngoba yizinto engiye ngahalela ukuzenza, yizinto ezinye zazo engandlula kuzo, engazibona ngamehlo wami lawa amabili. Babukeli, uyazi ukuthi uma uhlupheka akekho umuntu okuthandayo, akekho umuntu ofisa engathi ungasondela kuye, akekho umuntu othanda ngathi ungahlanganyela naye, akekho umuntu othanda engathi ungamvakashela. Kodwa mase unezinto onazo, kuba khona abantu abafune engathi ungahlanganyela nabo. Sengikhuluma ngokuhlupheka, ziningi mina izinto engandlula kuzo. Umsebenzi, kutholakala ukuthi umsebenzi angiwutholi, kodwa uNkulunkulu wangisiza ngelinye ilanga ngagcina sengiwutholile umsebenzi ngesikhathi sakhona. Ngasebenza futhi kulo msebenzi, ngisebenza futhi kulo msebenzi, abantu bayagxekana. Babukeli, umuntu akutshela ukuthi ungawusebenza kanjani umsebenzi onje. Manje ngoba into nento uphiwe uNkulunkulu awukwazi ukuyigxeka, kufanele ukuthi ulandelele lokho akuphe kona, azoqhubeka nawe along the way, azokhona ukukuphakamisa. Angeke asukeleke nje akuphakamise. Manje uma ngikhuluma ngendaba yenhlupheko, ngingakhuluma ilanga liphume lize liyoshona. Mlaleli, la ukhona inhlupheko, mina ngiyayazi into ekuthiwa inhlupheko, ngiyayazi into ekuthiwa ukucwaswa, uhlupheka, ngiyakwazi mina into ekuthiwa ungathandwa ngenhlupheko, ngiyazazi lezo zinto mina mbukeli. Manje ngiyamgcugcuzela nami umuntu olapha ekhaya osahlezi ongazi ukuthi inhlupheko iyini, osadidekile ngokuthi inhlupheko iyini. Ngizocela kuwe dadewethu ukucocela ababukeli wena ngokuhlupheka owandlula ngabo, ngendlela ukuhlupheka oye wakuthatha ngakhona ekuphileni kwakho. Ngiyabonga dadewethu. Dadewethu, uma ukhuluma ngendaba yokuhlupheka, into ebuhlungu leyo, into enzima engingayifiseli nanoma ubani nenesitha sami. Dadewethu, uma ngatshela ngikuhlupheka, ngihambelwe abazali bami ngisasemncane, ngisafunda isikolo, ngayohlala nefemeli yami, noma behlala kwifemeli yami, kuhamba isikhathi, thola ukuthi ayisangithengeli manje into isikole esifanele, waze ngangena esilingweni ukuthi ngize ngiyogana ngingayimiselanga, ngiseseyimncane, ngakhula, ngingumama, ngigcine isikolo ngapha ngendaba yesimo, ngendaba yokuhlupheka, ifemeli yonke ingangibheki. Ngakhula ngaze ngahlala nalisoka lami, ngathola ingane nazo lenzani lingihlukumeza nalo ngoba lenzani lazi ukuthi anginabani, ngihlupheka, nginey'ngane zami ngizikhulisa kanzima, ngikhule kanzima sisi. Ngaze kwaya ngoba uNkulunkulu akahluleki, ngaze ngathola indaba yami, ngathola uNkulunkulu wangivulela, ngathola umsebenzi, impilo yami yaba ngcono. Yikho ngithi laba kubiza ngesihlupheki kuzolunga nakuwe, ungakupheli umoya, kuzolunga. uNkulunkulu uyazi ukuthi ukubekile ini. Niyazwela-ke balaleli, naye elibeke udadewethu lana uJane Nkosi udaba lwakhe. Nami njengoba ngilibekile udaba lwami ukuthi ngifuna ngibone ukuthi le hloko engikhuluma ngazo akusiyihloko engivele ngayisusela enhloko, yihloko kodwa zezinto ezikhona esike sandlula kuzo masingabantu, and kwase kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu ukhona ngoba uNkulunkulu usindlulisile kulezi zimo kwaze kwafika la kufanele ukuthi kufike khona namhlanje njengoba sila manje. Ngithi kuwe lapha ekhaya, wena odidekile kulesikhathi nomzuzu, wena ozitshela ukuthi ukuhlupheka akungeke kuze kuphele kuwe, wena ongasenathemba
ithemba lapha ekhaya lokuthi ukuhlupheka ngeke kuze kuphele kuwe, ukuhlupheka kuzophela, ukuhlupheka kuzondlula, yonke into iyandlula, ayikho into ehlala kuze kube kunaphakade. Nedi kunezinto ama-challenges ekufanele ukuthi undlule kuwo uma umuntu, ngoba uma ungandlulanga mntakababa la ukhona mbukeli kulawo ma-challenges angeke uze ube nobuntu, angeke uze umazi umuntu, uyohlala ngaso sonke isikhathi umbhekele phansi umuntu ngoba kuney'ndawo ongazange uze undlule kuzo. uNkulunkulu ngathi angakusiza sisakhuluma ngalo hlelo lanamhlanje lokuthi bathi ngiyahlupheka, ubese kuthi la ukhona ekhaya nawe uma uzwa sikhuluma ngezinto eziye zasivelela ekuphileni ubese uyakhuthazeka, ubese uba nethemba, iba nethemba mbukeli la ukhona lokuthi noma ngabe usekuhluphekeni okungakanani, okukhulu okungakanani, kodwa uNkulunkulu uzokusiza, uzophuma kulokuhlupheka mbukeli, uzophuma mntakababa la ukhona. Ngicela ukuthi ube nethemba, ube nokuzethemba, ube nokuqinisela, ube nokubekezela futhi uhlale ethembeni luNkulunkulu, engathi uNkulunkulu angahlala nani la nikhona mbukeli. Sengathi sesiyaligoqa manje uhlelo lethu. Siyabonga ukuba nani ningakhohlwa phela ukulayika, ni-subscribe, niphinde nishere, niphinde futhi nikhomente futhi manikhomenta. Siyabonga babukeli. Babukeli be-Chichi TV, uNomalanga Dlamini lo okhulumayo. Ngikhuluma mayelana ne-email address ye-Chichi TV, ikhona lapha ngaphansi kwe-description. Lapho uzothola i-email address, uthole nenamba. Senzela ukuthi uma ngabe unenkinga mlaleli lapha ekhaya nawombukeli, ufuna ukuthi sizokusiza kuney'nkinga nazo, kungenzeka usazwani nomndeni wakho, kungenzeka kukhona abakukhulume kabi, ufuna ukuthi nixhumane niphinde nizwane, kungenzeka hlezi mhlawumbe iy'ngane zakho azikulalela ekhaya, ufuna ukuthi nihlanganiswe ukuze nizokhona ukuthi nibe umndeni onokuthula nenjabulo. Uzasithinta kuyo i-email address nakuyo inamba le engishilo ukuthi uyayithola ngaphansi kwe-description ye-podcast ye-Chichi TV. uNkulunkulu engathi anganisiza ahlale nani. Salani kahle babukeli.